va? Ça va, payant. Hello. Situacija je alarmantna. Vazduha nema. Evo sad idemo i preko reke. Bože gospode, ko zna gde smo. Ljudi moji, ovo je pakao. 40 stepeni i nalazim se na nekih 50 km od posljednjeg grada u busu gdje ima bukvalno 200 ljudi. Svi su iz Masai plemenima. Teško se diše, dobit ću akcioznost zbog ove gužve i ove većine. Laliću, kako ti je? Nema vazduha, nije dobro. Kao što sam rekao, mi smo u nedođi, ovaj bus je trebao da prođe preko ovog mosta, koji nažalost više ne postoji. Selo je tamo. E pa posle 7 sati agonije i užasne vožnje, konačno smo stigli u Masai selo koje se zove Engaruka. Nalazi se 60 km od glavnog puta i ovdje ćemo provesti 2 dana. Danas je dan da vidimo kako žive Masai. Obići ćemo njihova plemena, njihovu pijacu, naučit ćemo nešto o njihovom životu, vidjeti kako se hrane, šta spremaju i kako žive. Masai pleme je jedno od najpoznatijih afričkih plemena. Imaju jednog boga, žive polunomadskim životom i bogatstvo im se meri po broju grla stoke koje poseduju. Čoveka koji ima manje od 50 grla smatraju siromašnim. Ne koriste kalendar, ne znaju koliko imaju godina i vreme mere po izlasku i zalasku sunca. Putuju bez pasoša i kreću se prateći svoja stada na putu za ispašom. Odeća ovih ljudi je jarkih boja. Većina nosi haljine crvene boje koje predstavlja simbol kulture jer veruju da ova boja plaši lavove. U prošlosti svaki muškarac je morao da ubije kopljem lava ukoliko bi želeo da postane ratnik. Ono na što sam posebno obratio pažnju su Masai žene koje izgledaju zaista drugačije zbog svojih običaja. Žene koje su spremne za udaju moraju se podvrgnuti obrazivanju koje karakteriše brijanje glave, nanošenja šara na licu i razvučene uši koje su simbol mudrosti. Od nakita uvek nose ogrlice, minđuše i kape za kosu. Uglavnom su živih boja i tačno su određeni za svaku starosnu grupu. Kada se udaju, žena je obavezna da u roku od 40 dana sagradi kuću od blata, pruća i balega, u čemu joj ne pomaže niko od muškaraca. Kada su deca u pitanju, također imaju dosta rituala kojih se moraju poštovati. Devojčice su odgovorne za sve kućne poslove, a dečaci odlaze da čuvaju stoku. Evo, obukao sam se u Masai odelo. Više se ne zovem Boris, nego sam dobio Masai ime. Zovem se Lomnjak, što u prevodu znači srećko. Iza mene je Losirijan, strahinja. Želeo bih da vam ispričam jednu zanimljivost. Naime, mislim da se vidi u pozadini ova preslatka devojčica u žutoj haljinici je prvi put ugledala belca. Trebalo je jedno 15 minuta da mi priđe i da se uopšte rukuje sa mnom. Sada se opustila i sada smo jedna velika odabrana družina. Tobacco. You sneeze it like this, but you sneeze this way. Nana di marogo siya ka pa ho. Probat ćemo cigare, Masai cigare. Trenutno se tenkamo oko cene.
Come and see how she does. Like that. Yeah. Oh yeah, no. Jako je. Zasuzili bi oči. Što se tiče obuće, uglavnom na nogama nose papuče koje su napravljene od moto guma. Najviše zbog toga jer su izdržive, ali i zbog izuzetno jeftinog materijala. Ero. Ero. Soba. Soba. Yaba, Keya. Keya. Sedenali. Sedenali. Abari Ang. Abari Ang. Sidai Oleng. Sidai Oleng. Abari Home. Abari Home. Yamai Home. Yamai Home. You. Ja Austria. Serbija. 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 Abarija Serbija. Abarija Serbija. Sedenali. Probat ću lokalno piće koje se zove busa. Veoma je ukusno, very nice. Ovo vam je primjer kako se pravi naše jelo koje smo najviše ovdje jeli, čapate. Čapata i sos od pasulja u restoranu od 5 zvezdica. Da li ste znali da žene osvajaju tako što se takmiče u skakanju u vis? Muškarac koji najviše skoči iz mesta može ženiti najlepšu devojku koja se dovodi iz drugog sela. Hello. What's your name? And your name? Bilo je zaista pravo zadovoljstvo i sreća provesti 2 dana sa plemenom Masai u njihovom rodnom selu. Promenio sam ime, promenio sam obuću, probao sam specijalitete, video sam kako oni žive, radio sam njihove rituale i moram da priznam da sam zaista očaran koliko oni jednostavnim, a srećnim životom žive. Dragi moji prijatelji, evo nalazim se na pola puta između Aruše i Mošija u nekom busu koji mislim da je star jedno 70 godina. Bukvalno scena kao iz filma Ko to tamo peva. Bus mislim da može da primi nekih 15 ljudi, a ovdje ima minimum 40. Teško se diše, sreća pa sam pored prozora, ali ovo vam je bukvalno pravi doživljaj. Cena karte košta nekih $2,5–3, a rastojanje između 2 grada je oko 85 km. Jedino što mi teško pada to je što ćemo putovati najmanje 3 sata, zato što bukvalno ide 15 na sat. Plus sve vreme jedna žena ovdje peva, dere se, viče, ali u koja ne znam ni ja šta sve još. Što ću vam pokazati gore levo u ovom snimku. Veliki. Od početka sela pa do Materuni vodopada ima nekih 40 do 45 minuta pešačenja kroz zaista neverovatne pejzaže koje bukvalno ne mogu da opišem rečima. Ova biljka se zove kvinini, na njihovom, na našem iskreno ne znam šta je, ali su mi rekli da od ove biljke, to jest od ovog lista,
prvo se prokuva, pa se pusti da se odstoji i posle se pije kao lek protiv malarije. Sve ovo što vidite su stabla banane. Ovaj cvet se zove juče, danas i sutra. Zbog čega? Pa zato što se tokom 3 dana otvara. Žuto znači da se otvorilo danas, crveno ili roze znači da se otvorilo juče i ovo unutra što se ne vidi otvara se sutra. Zaista zanimljiv cvet. Iza mene se nalazi veličanstveno čudo prirode i jedan od najvećih vodopada u Tanzaniji. Vodopad Materuni, čija visina dostiže čak 100 metara. Da biste stigli do njega, treba vam preko sat vremena hoda. Ovo je jedan od najspektakularnijih i najlepših vodopada koje sam vidio u životu. Bukvalno ne mogu da vam dočaram koliko je jak mlad, sve sam okar, ali mislim da se sve zaboravlja od ovakvog pogleda. Ovo volim, ovo je divljina i ovo je ono što mene privlači. Današnji dan je bio zaista spektakularan, zaista sam oduševljen i srećan što se vidi po mom osmehu. Prvo smo imali zaista divnog vodiča koji nam je objasnio kako pleme čaga živi i bukvalno sve ove biljke što sam ovdje snimao oni koriste, da li za čaj, da li za supu, da li za lekove, da li za protiv bolova. Znači svaka biljka ovdje ima svoju svrhu. Idemo da probamo lokalno pivo koje se pravi od banane. Inače ovako izgleda kuća u kojima žive. Ako niste znali, ovdje se po principu pije da popijete što više. Ako popijete jednu flašu, kažu da ne možete da hodate samo na desnu nogu. Ako popijete 2 flaše, možete da držite balans i da hodate kako treba. Ako popijete 3 ili 4, letet ćete kao leptir. Sviđa mi se način razmišljanja kako pije pleme čaga. Mislim da ću ostati ovdje. Wikolumbege in Kiswahili. Banana pivo, zaista ima specifičan ukus, ali sviđa mi se. Inazilaza kwenye nani chupa? Alkohol? 3% alcohol. 3%. Nice. One more. Afrika će vas uvijek dočekati raširenih ruku. Na vama je samo da ju se prepustite, predate, upijate, igrate i uživate u svakom trenutku. Jer sreća je svuda oko vas. Let's go, let's dance!